Tukui oyakuhuna manachkankichik kunan kay pachapipish ñami kaypi kani kay kutinka Mateo capítulo 11 takishkakatingapaj kaykat 15 versículo kunantami charin puntaka kishkakatishunchik versículo 1 manta versículo 19 kama chaypika Juan Bautista paypaj yachakuqkunata Jesuspakman tapunaman kachashkamantami kishkakatishun Jesuska paypaj chunga ishki yachakuqkunaman yachachishka hipaka chay llaqtallapitajmi kaq shuktaj pueblokunapi yachachinkapak willankapakpishmi chaymantaka rirka Juanka karcelpi kashpami Cristo imalla rurashkakunata uyashpa paypaj yachakuqkunamanta ishkita Jesusta tapunaman kacharka paykunataka kanchu chay shamuna kashka kanki mana kashpaka shuktajtachu shuyana kanchik nichunmi kacharka paykuna tapukpika Jesuska rikichik kankuna imata rikushkata uyashkata bautiza Juanmanka willagrichik ñawi mana rikuqkuna rikushkata cojokuna purishkata leprawan kaqkuna alliyashkata rinri mana chariqkuna uyashkata wañushkakunata kawsachishkata wakchakunamanpish alli willayta willashkata Juanmanka willagrichik mayhanpish ñukapi mana mitkariqka kushichishkami kanga nirkami bautiza Juan kachashkakuna rishka hipami Jesuska chaypi kaqkunaman Juanmanta kashna parlay kallarirka shitashka pampapika imatataq rikunkapaqtaq rirkankichik shuk carrisuta wayra kayman chayman kuyuchishkatachu rikukrirkankichik mana kashpaka shuk runa sumaq churanakunata churarishkatachu rikukrirkankichik sumaqta churarishkakunaka hatun mandanakunapak wasikunapillami tiyan shinashpaka imata rikunkapaqtaq rirkankichik shuk profetatachu rikukrirkankichik ari profetatataq mari rikukrirkankichik payka profetatapish yalli mari Juanmantaka kashna kishkashkapishmi tiyakun ñuka ima nishkata willaktaka kanpak ñawpatami kachani paymi kanpak ñawpata rishpa kampurina ñantaka allichinga nishkami kay pachapi wacharishkakunapurapika bautiza Juanta alli kapimana tiyashkachu shina kaqpipish kay pachapi imapish mana kaq shinakunami hawa pachamanta mandakunpi Juanta alli kankakuna chasnatakmi kanka bautiza Juan willay kallarishka punchakunamanta kunankamami hawa pachamanta mandakun kallakita apakun chay mandakunman yaykusha nikkuna ama yaykuchunmi millaykunaka chingachisha nikunkuna profetakunapish mandashkakunapish hawa pachamanta mandak shamuna kashkataka Juan willay kallarinkakamami willakurka Eliastami kachasha nishpa Tayta Dios nishka bautiza Juanmi payta krisha nishpaka krichiklla mayhanpish uyanapak rinrita charikka uyaychik yari kunan kay punllapi kawsakuqkunataka imawantak chimpapurashari paykunaka plazakunapi tiyaqkuna wambrakuna paykunawan kaq wambrakunata kashna aparikuq shinami flautapi tukaqpipish mana tuchurkankichikchu wañuypi kantana tukaqpipish mana wakarkankichikchu nikuq shinamari kankichik Juan shamushpaka mana mikurkachu mana ubiarkachu chaymanta paytaka supaytami charin ninkunami runa aychayuq tukushpa shamuqka mikuqmi ubiaqmi chaymanta chay runaka achkata mikuqmi vinutapish ubiaqmi impuestuta hapiqkunawan huchayuqkunawanpishmi tandanakunllami ninkunami chasna nikpipish Tayta Dios yachaq kashkataka Tayta Diospak wawakunallami allimi ninkuna nirkami astawan kishkakatishunchik kunanka versículo 20 manta versículo 24 kama kaypika Tayta Dios mana kutirik pueblokunataka llakichina kashkamanta Jesús katawka pueblokunapimi achka milagrukunata rurarka chay pueblopi kawsakunaka
Chayta rikushpapish mana allita ruranataka mana sakishpami Tayta Diosman mana kutirikpimi paykunataka sinchita kashna rimay kallarir. Ay corazinpi kawsaqkunalla, ay Betsairapi kawsaqkunalla, imachari tukunkichik kankunapaqpi rurashka shina milagrukunataka Tirupi, Sidonpi rurashka kaqpika paykunaraq chari mana allita rurashkata sakishkata rikuchinkapaq caña mazuta churarishpa ushpata shitarinman karkakuna. Chaymantami kankunaman willani imalla rurashkata Tayta Dios rikuchi punllapika kankunataka Tirupi, Sidonpi kawsaqkunata yashimi hatunta llakichinka. Capernaumpi kawsaqkunalla hawa pachamanmi apashka kashun yuyakunkichikmi. Ashtawanpish uku pachaman marishitashka kankichik. Kankunapaqpi rurashka shina milagrukunataka Sodomapi rurashka kaqpika kunan punllakamami chay puebloka tiyanmanriq karka. Chaymantami kankunaman willani imalla rurashkata Tayta Dios rikuchi punllapika kankunataka Sodomapi kawsaqkunata yallimi hatunta llakichinga nirkami. Astawan killkakatishunchik kunanka versículo 25 manta versículo 30 kama. Kaypika Jesús ñukapakman shamushpa samarichik nishkamanta. Chaypimi Jesús kakashna nirka. Hawa pachata, kay pachata mandak ñuka yaya, ñuka kakantami alabani. Alli yuyahyu yachasapakunamanka kaykunataka pakarkankimari. Ashtawanpish uchilla wawakunaman mari rikuchirkanki. Ñuka yayito kanllatak mari chasna tukuchun mandashkanki. Ñuka yayaka tukuytami ñukaman kakurka. Churi pikashkatapish pimana riksinchu, yayallami riksin. Yayatapish pimana riksinchu, churillami riksin. Pikashpapish churi riksichisha nishkakunallami yayataka riksin. Tukuy imalla rurashkakunawan shaykushkakuna, aparishkakuna, tukuykuna ñawpaqman shamuychik. Ñukami kankunataka samachisha. Ñukataka manso mana hatun tukushka shunqu kashkataka ñuka yuguta aparishpami yachankichik. Chasnami kankunapaq alma samarinata hapinkichik. Ñuka yugu kapangallami ñuka apatrinapish mana llashakchu nirkami. Pagichik kay kutinka Mateo capítulo 11 tami killkakatishkanchik. Shamuq killkakatina pachapika Mateo capítulo 12 tami killkakatishun. Punllanta yaya Diosta mañashpa kay kuyachinakunata ashtawan allichinkapaq ayudapankichik. Kaya kamachi.